Aramutse abadukurikira kuri uyu muyoboro wa YouTube. Itangazo rya RDB. Amasaha yo gufungura ahakorerwa ubucuruzi bijyanye n'imyidagaduro mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Leta y'u Rwanda irifuriza abantu bose kunogerwa n'ibihe by'iminsi mikuru isoza umwaka byatangiye. Niyo mpamvu urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwagennye by'agateganyo amasaha akurikira yo gukora mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Akaba azubahirizwa guhera ku wa 10 Ukuboza 2024 kugeza ku wa 5 Mutarama 2025. Amasaha yo gufungura ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'imyidagaduro harimo resitora, utubari n'urubyiniro hagomba gufunga bitarenze saa 8 z'ijoro guhera ku wa 1 kugeza ku wa 4. Bemerewe gukora ijoro ryose ku wa 5 mu mpera z'icyumweru no ku munsi w'ikiruhuko. Aharebwa n'aya mabwiriza hagomba kubahiriza amabwiriza arebana n'urusaku no gufasha abakeneye kuruhuka. Aya mabwiriza arareba n'abateganya ibirori mu ngo.